Hello friends, खुलुमबाय नायगिरि नोंथांखौ गासिखौबो चेनेलाव बे समाव खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दा नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सफैदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि थाखाय मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि दिनैनिफ्राय 1 एप्रिल दिनैनिफ्राय आसनिसिम बिथाङाहाय बिहाली समस्तिनिखौहाय दिनैनिफ्राय फार्स्ट किस्ति हिसाबै बिथाङा 10,000 रांखौहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मेम्बार्सफोरनोहाय सोनानै हरबाय। दा बेंक एकाउन्टआव सोआखै दै लोगोफोर, बिथाङा सिगाङावहाय बेंक एकाउन्टआव सोनानै होनो होनदोंमोन। दा बिथांमोननो चेकसो होदों। चेकखौहाय नोंथांमोना बेंकआव थांनानै सिफायनानै लाहैबानो जाबाय, अब्ला नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसायाहाय क्रेडिट जागोन। दा नोंथांमोना बेवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज नायनो हागोन। नै बेवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज दं, एलएसि वाइज दं, नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन। दा जोंहा नैबे बिहाली समस्तिनिखौ बे बिहाली समस्ति बिश्वनाथनिखौहाय बिथांमोनहा सोनानै हरबाय। दा 25,725 जनाहाय मोनबाय। बिनिफ्राय माखासे रिजेक्ट दंमोन, 3,730 रिजेक्ट जादोंमोन। बिनिफ्राय 29,455 एप्लाइ खालामनायावहाय टटेल 25,725ल'सो मोनदों लोगोफोर। दा बेनो लिस्टआहाय साराहाय दा दिनैनिफ्राय बिहाली समस्तिनिखौहाय बिथाङा सोजेनबाय। बिनिफ्राय लासै लासै गासै समस्तिनिखौहाय गासै डिस्ट्रिक्टनिखौहाय बिथाङा सोलांजोबनो हासिगौ लासै लासैनो। बेबायदिनो 15 दिन मास मोनसे बेबायदिनो लानो हागौ, लासै लासै सोलांबाय थासिगोन। दिनैनिफ्राय बिथाङा होजेनबाय चेकखौ राननानै। दा बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंलांदों, दा नोंथांमोना बेखौबो खोनासंनानै लाबानो जाबाय। যে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিটো কি আৰু এই আঁচনিটোৰ পৰা আমি কেনেকৈ উপকৃত হ'ব পাৰিম। আজি আমি মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আপোনালোকক আমি চেক যোগে বিতৰণ কৰিম। চেকখন লৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিন্তা কৰিব যে আমি কি কাম কৰিব পাৰো। যদি আমি আজিয়ে গৈ মোবাইল কিনি দিলো, তেতিয়াহ'লে হাঁহে আৰু কণী নিদিব, হাঁহটোৱে মৰি থাকিব। আমাৰ আঁচনিটোৰ লক্ষ্য হৈছে যে আমি আপোনালোকক আজি 10,000 টকা আপোনালোকক দিম আৰু আপোনালোকে অহা 1 বছৰ এই 10,000 টকাটো সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব। কোনোবাই হালত দিব, কোনোবাই গিৰিয়েক বা স্বামীৰ ব্যৱসায় আছে, তাতে 10,000 টকাটো দিব, কোনো আপত্তি নাই। বেয়া কামত খৰচ কৰিব নালাগে, ভাল কামত খৰচ কৰাত কোনো আপত্তি নাই। ঘৰত যদি মোৰ বাগিচা আছে, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি আছে, তাতো লগাই দিয়ক, কোনো অসুবিধা নাই। হালত কৰক, মুৰ্গী কৰক, কণী কৰক, ব্যৱসায় কৰক। 1 বছৰ পিছত আমি আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে আহি পৰীক্ষা কৰিম। আমি আপোনালোকক সুধিম যে আপোনালোকে টকাটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিলে। যিসকল আই মাতৃয়ে এই টকাটোৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব, অহা বছৰ তেওঁলোকক আমি 25,000 টকাকৈ তেওঁলোকক আমি আগবঢ়াম। এই 25,000 টকাৰ 12,500 মই বেংকৰ পৰা আনি দিম, 12,500 চৰকাৰৰ পৰা দিম। চৰকাৰৰ টকাটো ঘূৰাই দিব নালাগে, বেংকৰ টকাটো ঘূৰাই দিব লাগিব, কিন্তু সুদ দিব নালাগে। বেংকৰ সুদটো চৰকাৰে দিব, মাত্ৰ মূলটো আপোনালোকে ঘূৰাই দিব। আৰু যিসকলে সুন্দৰভাৱে এই 25,000 টকাৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব, তেওঁলোকক তৃতীয় বছৰটোত আমি 50,000 টকা কৰি আমি আগবঢ়াম। মহিলাসকলক ঠগালে, মহিলাসকলক পইচা কেতিয়াও নিদিয়ে। অহাকালি বিহালীত এই আঁচনিটোৰ আমি শুভ উদ্বোধন কৰিম। বিহালীত 23,000 মহিলাই এই আঁচনিটোৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 10,000কৈ টকা লাভ কৰিব। এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে অসমৰ আমি 27 লাখ মহিলাক 10,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিম। মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি অৰ্থাৎ অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক ব্যক্তিগতভাৱে উপাৰ্জনমুখী কামত জড়িত কৰিবলৈ 10,000 টকাকৈ আমি সহায় কৰিম। এই 10,000 টকাৰ সৎ ব্যৱহাৰ হ'লে ভৱিষ্যতে আমি 25,000 টকা
আৰু 25,000 টকাও উৎপাদনমূলক কামত ব্যয় কৰিলে ভৱিষ্যতলৈ বেংকৰ সৈতে 50,000 টকা যেতিয়া মই এই আঁচনিটোৰ কথা কৈছিলো মহিলা সমাজে অত্যন্ত উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি আহিছিল আঁচনিটো ৰূপায়ণৰ নীতি নিয়ম পালন কৰোতে কিছু সময় লাগিলে কংগ্ৰেছে উলিয়াই দিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী এনেই কৈছে মহিলাসকলক ঠগালে মহিলাসকলক পইচা কেতিয়াও নিদিয়ে অহাকালি বিহালীত এই আঁচনিটোৰ আমি শুভ উদ্বোধন কৰিম বিহালীত 23,000 মহিলাই এই আঁচনিটোৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 10,000 কোটি টকা লাভ কৰিব बेनोमोन दिनै बिहाली एलएसि समष्टिनिखौहाय दिनै टटेल 23,375 जन हिनजावफोरनोहाय मुख्यमंत्री महिला उद्यमित्व अभियान सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो मेम्बारफोरनो सोनानै होनाय जाबाय माने चेकखौहाय रानना होनाय जाबाय बिहाली समष्टिनिखौहाय बेनिफ्राय फैबाय थानाय समावहाय बिथाङा 27 लाखनिबो बारा 28 लाखफ्राम बिथाङाहाय सोनानै होबावगोन बिथाङा लासै लासैनो सोलांनानै होबावसिगोन बेखौहाय बिथाङा बुंदों बेवहाय माखासे इमेजफोरबो बेवहाय नटिसफोरबो बेवहाय फोसावदों आरो बिथाङा मिडियानि गेजेरजों गावबो बिथाङा बुंनानै होखाबाय दा नोंथांमोना खोनाखाबाय बिथाङाहाय मा बुंलांखो बेनो नै 23,375 जन हिनजावसाफोरनोहाय बिहाली समष्टिनिखौहाय दिनै सोनानै होबाय फार्स्ट किस्ति हिसाबै बिथाङा 27,04,161 खौहाय बिथाङा सोबावगोन दा बेनो आरोखि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै बेखौहाय दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना दानिया बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय गोदान बेबायदिनो लेटेस्ट इम्पोर्टेन्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार